Hello guys, so sekarang pukul 9 aku dekat Changi Airport. Aku baru saja landing kat sini. Actually aku ada dekat Singapore ni for like maybe 6 hours, 6 jam je lebih kurang, sebab dalam pukul 3 ke 4 aku kena patah balik. So tujuan aku datang ke Singapore ni senang je. Aku dapat invitation untuk mencuba actually untuk fly general aircraft, plane, tapi kecil je. This time aku akan fly Diamond DA40, tapi bukan co-pilot, just as a back seat. But then got invitation untuk fly kapal terbang macam ni memang jarang lah. Selalunya sama ada dapat Cessna 172 ataupun Piper PA28. Kali ni dapat Diamond DA40 NG. So it's a new aircraft. Then we'll see how. Aku akan jumpa kawan aku. Kita orang pergi ke driving range dulu, practice some golf shot, and then pergi ke Seletar Airport. Okay, habis golf practice, kita orang terus gerak pergi ke airport. So aku try to focus on video shots of plane and the plane surrounding saja. Try not to include any other planes. Okay, dekat sini is a Diamond DA40. Selalunya aku fly Cessna 172, but this one is a like premium aircraft. Korang boleh tengok first dia punya T-tail section, which is lebih kurang macam private jet. Landing gear still tricycle macam Cessna. Tunggu sekejap, ada kapal Firefly baru sampai dari Subang. So ini prosedur biasa, check kalau ada air dalam fuel. So far okay, so return balik ke dalam fuel tank. Okay, some of the last item, remove pitot head cover, remove all choke, semua tali, and we good to go. Engine ni sangat smooth, pakai engine Mercedes actually, Mercedes Austro, and then just a twist, simple twist, engine tu akan start. So kita pakai dekat sini instead of 6-pack, Garmin G1000, and yeah, everything is clear, and then kita akan taxi untuk fly.